Raise your Bibles. Nakayanta Zoom. Raise your Bibles. Sino ti awan iti Bible na pay? If you don't have a Bible, let us know. Daka mo naman ti Ilocano nga Bible yan ta PCBS. Do you have any idea? 400? 450. I am willing. No, kaya yung absat. Ilocano ta PCBS. Tawon sa ti Ilocano tayon. Okay? Mabalin nyo't gumatang kakabsat. Ibagayo lang. Okay? But we need to have a Bible. Amen? Tonight, mangrugi tayo kakabsat. Detay series tayo, 10 Signs of a Spiritually Maturing Believer. 10 Signs of a Maturing Believer. Kaya topic tayo, number 1, our lesson 1 is, you are guided by a set of biblical rules and principles. Dito nga number 1, isodagbalin na topic tayo itang arabi. Okay? Open your Bibles to 1 Peter chapter 2 verse, we'll be reading verse 1 and 2. 1 Peter chapter 2. Okay? Verses 1 and 2. Dito kakabsat. 1 Peter chapter 2, 1 and 2. Amen? Okay. The Bible says, gapuna idyanyo ti amin a kinadakes, ken amin a kinasikap, ken dagiti panangin sisingpet, ken apapal, ken isu amin a kita dagiti dakes asasao. Kas ubing akayanak, tarigagayan nyo ti awan lalaok na agatas, ti sao, tapno dumakkel kayo, gapo ken kuana. In English, it says, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Father God, help us nga mangdingeg kada iti message mo itang arabi nga maysa nga sinyales uno marka, indicator, iti Kristiyano nga gigrow, ken agmat-mature, wanog balinan apo nga manakem, ket tibiyag na apo, paidalanan, paidaulwan, kadagitoy alagaden, ken prinsipyo, nga adda nga nailanad, diti nasantuan nga surat, diti sasaom apo. Ket tulungan nak nga mangi binsa-binsa, digitoy points, ikanak ti heavenly wisdom. In Jesus' name we pray, Amen. Now, iti church ken ministries tayo, ket na duma-duma iti spiritual level, iti growth itong galmaysa. At dadigitay kunata yung new believers. So, baro kay pelaeng, kadigitoy, churches tayo, baro nga mga ganyo digitoy nga daduma nga sursuro, so new believers. At damit ten, digitay kunata yung long-time believers. No long time, nabayagan kakabsat. Siguro 5 years. Sino kada kayo ti adda 5 years na niyan ti church? Adupay siguro. Adda 10 years yon. Sino ti adda 20 years na? Dakay digitay long time believers. Apa yung bagak nga long time? Because haan nga gaputa long time ket matured. Maturity is not measured by longevity. Ti mesa nga indicator nga ti maysa nga Kristiyano ket manakem wenno aggigrow ket daytoy topic tayo itang arabi. Makitam nga ti biag na ket idaulwan wenno paidaulwan, paiturong, paidalan. Amen. Anapay? Basta dijay. Kadigitoy alagaden, rules, alagaden, ken prinsipyo, iti sao, iti apo. So uray managdingeg tayo ti mensahe, ti sasao ti apo, nuhaan tayo nga inpalubos, nuhaan tayo pa'y nga inyaplikar, iti biag tayo. Tapnon digitoy kumanga sursuro, alagaden, prinsipyo. Kat isuda kakabsat ti agbalin nga mangiturong ti biag tayo. Akat hantay pa'y nga aggrow.
So, di binasa tayo nga teksto. Muna, the eagerness na. Desire the sincere milk. The appetite na. Amen. Delikado ka, no? Awan appetite mo ti sa uti apo. Ano kasakit mo kakabsat. So nga no awan appetite tayo, ngagdingeg ti sa uti apo, something wrong, tibiyag tayo. Masaksakit tayo no kwa. So the first is the desire. Eager. The appetite na. Amen? Okay. So hana kailangan nga pilpilitem, no di kat isu mismo. Iti talagang yalikaka. Amuna nga si kasuan ti sa uti apo. Then, halang nga eager ka DJ sa uti apo. The reason no apay nga eager. Desire the sincere milk. Apay nga eager. Tarigagayan na. Kupikupan na. Iti sa uti apo. Apay. Kasi kayat na nga maamuan. Iti sursuro ti apo. Ti alagaden ti apo. Ta nakasaganan ti biyag na. Nga sumurot. Iti sao iti apo. Amen. Dayjay kakabsat. So, talo ti kayat ko nga ipakita kada kayo kadeti topic tayo, guided by a set of biblical rules and principles. Talo lang kakabsat. Siyempre, tiyo mo na makita, ada commitment na. Commitment. May ikadwa, amo na nga usaran jay sa utiyapon. May ikatlo, as a result, makitam jay blessing. So, di jay ti basic nga indicator. Nga, no, gigrow ka ti sa utiyapo, committed ka jay word of God. Okay? May ikadwa, amom nga usaran, jay sa uti-apo ti biyag mo. May ikatlo, gaputa, committed ka, amom nga usaran, jay sa uti-apo ti biyag mo. Okay? As a result, ti apo biblesan na iti biyag mo. As a result. So, ganun lang yung takbo ng ating mensahe, mga kapatid. Amen? So, hindi nga rudan kakabsat. Number 1, mark of a believer guided. Makita mga timay sa believer kat guided by a set of biblical rules. Number 1, he is committed to meditate and follow God's word. He is committed to meditate and follow God's word. What does that mean? Well, umuna ti amin, ada Bibliam. So nga dinamag ko itatay, adamot la Biblia tayo. Kasi hangka agro, no awang Bibliam. Kati indicator ti agigro nga Kristiyano, ket agigro isuna, jay Biblia, jay sursuro ti sa utiapo. So, adda dapat Bibliam. O, dakayan ta Facebook, ngagbuy-buya, adamo la Biblia yo. Comment, amen, pastor, ipi Bible. Ha? Kita man jay Brel, comment na mo lang. Comment dan? O, ikabilyo ano, the Bible yo, amen, pastor. Number 2 question, ano nga Biblia? Oh, King James mo lang. King James mo lang ta Bible yung kakabsat. Amen ko na yun no King James. Oh, no Ilocano, Ilocano ko na. Oh, no King James, King James. Usarin tayo, didi kapilya tayo, King James version. Okay? Oh, it is the nearest to the original translation, the preserved word of God. Dito King James Bible. So, no Kristiyano ka, at the Biblia mon, ket agbasa ka, meaning, mangrugikan nga agadal. Ket no agadal ka ti sa utiapo, committed ka. Kas lagbasbasa, amen. No agbasbasa ka, ket committed ka. No anyaman ti assignment, quiz, anyaman ti aramidem nga kas estudyante, tapno malipas mo, di panagadal mo, ket makasursuro ka, commitment. Green ka nga nasapa, naladaw ka nga maturog, aggasto ka, laboratory, ag-review ka, permi nga bannog, ado nga sakripisyo, committed. Nang runa pa iti panagadal ti Biblia. Emphasize ko, di kang kanan magbaga ni Pastor John. Bible education is better than college education. Gusto ba, DJ ko nakpa? Tama ba? Bible education is better than college education. Now, it does not diminish the importance of college education. But, uray awang college education mo, basta the Bible education mo, aggrow ka Kristiyano. Maaramat na katiapo. Uray mo the college education mo, no di mo amu iti sa utiapo ti biyag mo, kasanuna ka nga maaramat ti apo. So, I can never overemphasize
the importance of having a Bible and education from the Word of God. Now, going back, committed. Committed to what? Meditate and follow. Anat meditate? Ti-meditate kakabsat to ponder. Ilocano na, imutektekam, amirisem, anagem, ti kay papanan na ijay biyag mo. So daytoy kakabsat ti may nga vital ingredient ti panag-grow iti Kristiyano nga agad-adal ti Biblia. Kasi adot Kristiyano, ada Biblia na dinamot basbasaan. Di kiti daduma, ada Biblia na agbasa, agdingeg, dimot agam amiris. Dinamot anagan no ana, ti iaplik pa kayaplikaran, jay message, iti biyag na. Dayta kakabsat ti dapat nga adda kanya tayo. No kaya tayo ti agro. Amu tayo nga dapat, amirisen tayo dapat. Kala ko madeti preaching ita, ding-dinggam, agpampanunot ka dapat. Hello? Agpampanunot tayo mo lang kakabsat? Now, hangkay nga ikan ti pagpampanunutan nyo, ngam, maitid kada kayo, ti dapat nga panunutan nyo. Hanga pagpampanunutan, deti message ti Apo. Hanga, pagpanunutak man, di impreach ni pastor, awan pagpanunutan. Di impreach ni pastor, isut dapat ta panunutan, hanga pagpampanunutan. Kasi nung pagpampanunutan kat kaladete, optional no kayat mo uno saan. No, DJ, isut dapat panunutan, talaga obligado nga isut surutan, panunutan eh. Apay, kasla kumadeta, rules ti panagbasa, inta eskwela kakabsat, pagpampanunutak no kahit kut ag-ID uno saan gunam ka de. Haana, no nakaring ka ti bigat, yung kagbasa, panunutam nga dapat, isut may isa panunutam. Ti ID, di nga may kakabsat. Kastamot ti sa utiapo, meditate, isut pampanunutem. Pander, to ruminate. Kamu yung ruminate. Kala ko magkakabsat tabaka, agarab, okay? Tunok ko ang kakabsat, ngati-ngaten na, taalaan na jay, anag na. Tapno na imas to tekanan tayo nga, papait. Amen. Una yung kakabsat. So, alam na di anag na. So, si kagdingding agkati sa uti apo, alingagam ti panaki sa uti, alaam di anag. Isu nga kakabsat, narigat nga numadamat preaching ada sa bali nga iraprapin mo. Amom, di kiti adayan ti AB, kararagyo, dakala challenge ka dakwada kakabsat kasi they are listening to the Word of God. Ngem isu datimang as-asikaso tapno na saya at ti dumanon kada tayo, nga agboy-boy ti online, nga preaching. Ngem narigat, ala uri damagan nyo, di nga men, dakayan ti AB, nalaka ka de. Narigat kakabsat. Oh, it's a struggle for them to concentrate. So nga, da kayo nga dayan ta Zoom, yan ta Facebook, or di da kayo makitkita, for the sake of listening to the Word of God, kayat mo ti agrow, give an undivided attention. Awan dapat iraprapin mo kakabsat. Hangag dingding ka ti preaching kat agas assignment ka nga madama. Hangag dingding ka ti preaching kat project ka, wano da ka tetext mo nga madama, da ka transact tayo, wano adda iti, kasarsarita tayo. Numabalbalin as much as possible. Deta challenge nung tipo, siyempre, kung nagtikapilya, dagad to di ba? Kaanak kumat na kay dumaan na, siyempre, adakalad day, balayo kakabsat. Pero dapat, observum day jay, napasnek, nga pananganag, panangadal, panagdingag ti sa utiapo. Amen? Hanustot ako nakakabsat, talaga adot sulisog no, dagat balay. Dagay nga databalbalayo, do kakabsat nga temptasyon dita. Oo, mapanak man umisbo ko nam, tunod na pang kay imbisbong, kat nalipatam ti agsubli nga mapanagtugawan. You know? So, to reflect on. So, ti Kristiyano, no apeng alistot pa nag-grow na, managamiris. Amuna nga anagin. Amuna nga imotektekan, dagiti sa utiapo. Kat gapu iti dayjay kakabsat, akat agsagupsup kinkwana jay, kasi amom no, amutektekam ti apo, makisauking ka, di kad adadagro. Next, the word is follow. What is the meaning of follow? The word follow means to observe. Observum ti biyag mo, kala ko observe silence. Ano ka na son to observe silence? Kitahaam dagiti na ulimik. Oh, kuna nagat. Observe silence. In waras na't pa nagkita na.
Kinita na kanuno sinut na ulimag. Apay, muna ta, observe, silence. Hindi ka na sa unti observe, silence, i-practice yu ti panagulimik. So the word follow, to observe, means i-practice mo. Kala ko mainsuro, dakat ti panaglangoy, dingdinggam, akat inka i-practice atap no masursurom. Amen? Kastamot ti sa utiapo, i-practice mo to walk according to. Okay? Now, in Psalms chapter 1, intelatan di verse number 1 to 3, gayam, sige. Psalms 1, 1 to 3, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Amuyo, yan ta Facebook kakabsat, nagadu dagiti ungodly nga mabasa. Ken mabuya. Ket naragsak kano jay tao kakabsat, nga haan nga isu iti dalan nga pagnaan na, dijay ibagbaga ti ungodly. Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Agasam, no katugtugaw mo, dagiti mang tabaaw ti Apo, anatrik na ni Apo Diyos. Kas naibet-bet trim isuna. Kasi napangka nakianamong, nakitugaw. Iso nga kakabsat, yan da Facebook, agan-anad, kayo mo ti like, kara-like, an-anad, anyo mo, dagiti ilalike yung baka hanam mo acceptable, aglidaang ti Apo. In-like mo, gaputa friend mo, in-like mo, gaputa mayat ti panagkitam, kita umot lang numakay ayo ti Apo. Amen. Tabaka ti Apo mo't kakabsat, iti masaktan. Verse 2, But his delight is in the law of the Lord. Natragsak na. Sa uti Apo. And in his law that he meditate day and night. Agasa, so latat reason na. 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Makita tayo to deta dyan number 3. So, tatati question. So, i-meditate tayo ti Biblia, di ba? Okay. Anyada, dagiti ingredients iti Biblia, nga isuda iti dapat amirisan tayo, anagan tayo, ken imutektekan tayo. Anada, digitoy. Nga ingredients. Anat ingredients ti Ilocano? Sangkap? Ramen. Anyada, digiti ramen. Rekado. Paunay gan kakabsat, di lagaya. Anyada, dagiti rekado, nga linaon ti Biblia, nga isuda ti dapat, nga imutektekan tayo, kat i-practice tayo, itibiyag tayo, tapno da tayo kat ag-matured, ka nag-grow. Okay? Intayo jay 2 Timothy 3:16, makita yu kakabsat ijay. Dagiti ramen kan rekado ti Biblia. All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Number 1 nga rekado. Doctrine. May kadwa. Piksan nyo. Reproof. Number 3. Correction. Number 4. Padasan tayo nga medyo amwen ti kay papanan na digito nga upat. So, deto yung kakabsat, nung dingding ka ti preaching, digito yung nukwa. Ti kaslang kaya ti Apo nga anagam. Letter A, it's teachings. Anat Ilocano ti teachings? Sursuro. Uray gayam, nataengan kan, agsursuro ka pelang iti sa uti Apo. Mangrugi ka ti ABC. You start from the elementary, basic, fundamental teachings of God about life, about serving, about faith, about issues. So, no new believer ka, dapat ijay pusum kat, kas jay gayam. Kayat kuman nga amwen, ti sursuro ti Biblia, may panggep, iti panagbiag, iti panagserbi, kanda dumapay, nga banbanag, iti rabaw, iti daga. So, digiti agbat mature nga believers is spend dati time da, nga manganag dagiti sursuro. Kat siyempre, hamo mai-practice, jay jam, na sursuro. Te kung kanay nga ibagbagan ni Pastor Jun, you cannot practice what you do not know. Isu nga adu dagiti churches nga dagiti members immature. Imbes nga asset, liability. Imbes nga pillar, caterpillar.
Imbes nga automatic, pushmatic. Why? Mabalin nga awan nang isuro keng kuana. Uno adda nang isuro nga hananaadal. Uno absent idi na isuro. Iso nga kuna dano ka nga pagrason. Apay dim amot answer na deta. Ma'am absenak ngamin idi klase tayo. Amen kakabsat. Iso nga daytoy maysa nga kadaklan. Listen ha. Kadaklan nga function ti pulpit ministry of which adapay ti online tayon, deto'y kakabsat ti kamayatan nga tugawan sangwen nga pagadalan ken pagsursurwan iti adal iti panagbiag. Ito, Bible teaching. Sursuro. So nga, nakamay-mayat kakabsat, ay ata, adday ti kastoy nga gundaway nga makasursuro tayo, dagiti adal ti Biblia. May kadwa, reproof. Ano ti reproof kakabsat? Hana mabasa, amen? Waterproof di jay no kwa kakabsat. Reproof. Anat reproof? Panangtinggar. Naunag nga Ilocano deta. Actually, uray siyak amok nga ti panangtinggar. Reproof ngam jak ammo nga kanti synonym na deti panangtinggar. Jay correction di jay panangbabalaw, jay Ilocano. Panangilintag, kunana ko jay correction. Ngam ti panangtinggar, reproof. Ti English na latang kakabsat. Okay, iti lata di Englishan. Ti meaning ti reproof, a criticism for a fault. So, panangbabalaw mo lang. Panangtinggar. Kas lang ti tinukwa, starting word na deti kat apay. No, da makisari, mang babalaw king ka, mang tinggar kat apay nga inaramid mo. Anat ng kutyam. Imbagak nga hamong amin na sagsagidan, tatanabuong deta o. Anang amin. See? Panang babalaw, panang tinggar. So, no adda, digitay mga gantayo, mabasa tayo ti Biblia, mga gantayo iti mensahero ti Apo, babaan iti Biblia, nga pakababalawan, wano pakatinggaran nga, kaslang naaramid mo, nga manggagam, apay nga inaramid mo. Kaslang siyempre, makitam di bagim. Ano ti dapat nga aramidam? Acceptaram ket amirism di jay. Okay, dito yung kakabsat. Maturing believers meditate and follow godly and biblical reproof. Amom no apay nga digiti maturing ket kwa. I-meditate na digiti pakatinggaran da because they realize makita da ngamin DJ consequence kan direction jay madi nga aramidon da. And it takes humility to accept reproof. Kan mangadmit nga wrong jay inaramid mo, tapnon ilintag mo kasi nakitam nga madi wrong gayam. It takes humility to admit that. To accept it. Iso nga, the Bible is right. And when you realize that you are wrong because you are reproved, mga kapatid, ti reproof, ma-realize mo di consequence. Iso nga, pakita yung kabsat, ti maysa nga pakalasinam nga, jay sarita ket panangtinggar, ti lauk na jay kakabsat ket kwan, no apay nga natinggar ka, kasi madi, kaslang kumano, di ba, nagpapaubra ka, engineer ka, foreman. Kat nairuginan ka kabsat ti nagpalitada, ngamhan na usto, di panangrukod na ide. Di ngamin engineer, ingkatinggaran. Apay, kasi hamo kayat nga ituloy na di jay, tamadi ti papanan na. Madintot biyunan. Panang babalaw. Madi ata, babalaw mata apay, nga kastat pinangrukod mo, dapat kastoy. So, tay tao kakabsat, no natangken di ulo na kakabsat, ituloy na latta di jay, uray madi. Kat no daduma, adot kristyano nga natangken di ulo na. Kasla digiti anak, nga natangken di ulo na. Uray bagam nga madi kakabsat, ituloy na latta, tanatangken nga ro di ulo na. Nasweng. Di jeno ka ti term ni Pastor John. Nasweng, kunana. Amoit nasweng?
No Tagalawag, nasweng. Kan bintar, nasweng. Sumangdo, kunana ni Pastor John, sumangdo. Why? Kasi emotional, di na kayat ti matinggar. Ngam no matured ka, haan mo nga kitkitaan DJ pa nakatinggar mo nga nasakit. Ti panunutem, amirism. Apay nga binabalaw na ka tao. Kan anya DJ nang babalawan na king ka. Amirism. Kat numakitam, tao nga nang babalaw king ka, concerned. This is a constructive criticism. Nakita yo? Iso nga dapat pati emotions tayo ag-matured, hanga nalaka nga masaktan. We must have an emotional maturity. Amen? As Christians. Dito nga minti alala na dito, drama ti Pilipino, kundi ito buyaan nyo itataga, kabsat nga, drama ti Koreano. Permiti pa ng develop not emotion yung madinga na pinta sa development. Hanga development kakabsat. Adadda nga maperdi ka kasi agbaling ka nga emotional, di emotional mo, i-applikar mo madi. So emotional maturity, now, so no matured ka, amirism, siyempre, amom ni Pastor Jong kat no ag-supervise kat na ungat. Madia ko na kat uri, siyempre uri laklaki ngam isuna kat babalawon na kakabsat. Uno, digiti ubobeng. Kat no, paunay mo, deto naka-mitmitikuloso mo, deto yung agpaubra no kung kunam. Kahit nangasawan, namisam kakabsat, DJ pa kaadalam. So adot digiti tao, in the practical side, adumot ti Kristiyano, nga mamisanda, DJ pa kaadalan da kakabsat. Kasi di damot amirison, DJ nakababalawan da, kan nakatinggaran da. So nga i-meditate mo, uri na sakit, i-meditate mo. Tuno next time, amumton. Kasla kung makadigiti reason, adada digiti, binabalaw ko. Dapat, kitaam deto, amirism deto. So siga, amumton maminsanan. Nga hana basta-basta kakabsat, to dikat amirism nga umuna. Apay, when ata, na leksyonan ka, kadijay nakababalawam. Kat, as a result, kadijay nakaleksyonan, diyan nakababalawam, aggrow ka. It becomes a stepping stone for growth and maturity. Iso nga di dyan ang babalaw king kanukwa, dyan ang tinggar king kakat ada concern na. Reproving is warning others of the potential dangers and destruction. Mabalingan na imbaga king ka, di dyan pagturungan na di dyan, ngam nakita na nga maditurong na kat imbaga na king ka, brother, hangay sot kadkadwam deta, kat ma-impluensya ang katdakas. Sister, hangay so deta ti kadkadwam, kat makita, kat ma-impluensya ang katimadi. DJ kakabsat, concern, warning king ka. Amen? So nga kada kayo nga young people. Tunukwan, pastor, adda iti kastoy, adda ka no kras na. Mababalaw no kwa. Warning others of the potential dangers and destruction they will meet if they continue to pursue their wrong desires and plans. Kat naragsak di gidjay kakabsat nga dimngeg, iti patigmaan, tapno sanda agturong ti karigatan. Ano dete pagsasaw? Ti madi ti patigmaan, agturong ti karigatan. Now, hala nga di consequence nga pagrigatan, di pampanunutom as a Christian. Di pa nagserbim ti Apo. Isu nga ti Biblia, isu na ti mangipalagip ken ka madideta, tapno ni ti kasta, ma-check tayo ti biyag tayo, kat dapat checken tayo ti biyag tayo, aklunan tayo, amirisan tayo digidjay, nga nakababalawan tayo, nakatinggaran tayo, kat maleksyonan tayo, pagnakman tayo, tapno da tayo, kat aggrow ka nagmature iti pamati. Deta kakabsat, hangko lang ibaga, kada tayo nga namati, kas naganak, dapat dingganyo nga anak, ti anag na dayjay. No, adda nang tinggaran ni nanang kentatang mo keng ka, nang babalawan na king ka, anagam dayjay, ure na sakit nga dinggan, medyo agrebelde jiriknam, at nasakit nga agsao, ngem amirism,
Okay? Anagem, day kay papanan, day bagbaganakan ka, kat numakitam kakabsat, pakaleksyonan, at dapaggroan kan pagmaturan. Kat mas nga maapresyar mo, mas nga ayatom ni nanang mo, uri kasanod ka unget na, gaputa makitam, pag-grow ang, pag-improve am, digidjay nga paka-tinggaram. Oh. May ikatlo, it's corrections. Panang babalaw, kuna na ngamin ni J. Ilocano ng panangilintag. Correction, panangilintag. Diba, dati ko natin nga correctional pen. Correctional pen, kuna dan saan ko di Jay? Oh, correctional pen ba yun? Ano di Jay? Correctional fluid. Oh, tilang amok kat is no fake. Ngam di Jay, nagkamali ka ti in type, aglalo di uso typewriter, tak 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 tak. Sa balit na pindot mo, Sister Celisa, in the korte, tak tak tak. Naramid mo, alam ti no fake? Isno fake kam, puyutam. Oh, tapno alis tong agmaga. Tunukwan, tak, ikabil mo di usto, correctional. Nagrigatan kakabsat na awang pulos timang babalaw kan magilintag tibiyag to. Ti amu tayo usto tayo lata. Amuyo, as members, masapol kakabsat nga aklunan tayo nga kas membro, kasapulan tayo iti hanla panang isuro, panang babalaw, kan panangilintag ni pastor. Kadagiti, biyag tayo. Tapnon iti kasta, kat maidatag tayo ti apo kakabsat, nga makaay-ayo, kan pakaidaydayawan na. Iso nga kunana di Biblia, kat, di Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you. Rule, isut mangilintag. Oh, over you, for they watch for your soul. Siyempre, kitkitaan na di pagturungam. Oh, amen? Oh, why? For they will give account, that they may do it with joy and not with grief. Sungbatan na kanto ti Apo. Anat Ilocano ti accountable, sungbatable to the Lord. So, a pastor's duty from God is to watch the flock. No flock ko namon, at daaming nga its levelan. Young people, adults, you are under the pastor's watchful eye and care and guidance. Amen? So kung dumagat kitak no kamot yan ta Facebook, hira. So message sak no ka digiti kakabsat. Tapnon di kastagat madi, korehirum deta nga banag. You see? Panang babalaw, panangi lintag. Maturing believers meditate. So i-meditate mo nga ro di jay. Anagem di jay bagbagana. So kung anagat madi, apay, kasta nga minhan na dapat kastat pa ng rugod mo. Baliwam! Kanuskus ka. Unay, nagadot na ubrak deto yun, pabaliwan na. Kat di may mayat, uri adot na ubra mo, baliwam mata, di outcome na, napimpintas tumatlaang, nusurutom, di pa nakailintag. So hanapin nala daw ti amin, tapno ilintag mo. Iso di kung kuna ni Pastor John, no nababalaw ka, kat kunam no ko anang or tinapintas nga aramidin. Di jay tinapintas eh, mong ti humble nga tao, kat Pastor anang or ti aramidag. Di jay ti humble nga tao, no nababalawan na tinggaran. Anak ko na, Pastor anang or tinapintas nga aramidag. Ikararag ta brother, dapat kastoy nga talaga kat kastoy. Ala Pastor, tulungan nak mga rutap no mailindag ko. Di ko na ni Pastor John, only a fool does not change his mind. Amen? Iso nga, deta kakabsat, a mature person has conquered his pride that assumes he knows it all and doesn't like being corrected. No maturing ka akat, gustum anga damangilintaging ka, uri na sakit. Kat no matured ka, kat you look past day wagas day tao, no anyaman ti wagas na nga nang babalaw. Uno nang ilintaging ka, kat kita nga pakaadalan. Proverbs 26:12, amen? Proverbs 26:12, may santupay, then we will close. Ituloy tayo itong maminsan. Seest thou a man wise in his own conceit? Tay tao nga nasirib, ti pagarup na't bagbagin ang kakabsat. Oh, there is more hope of a fool than of him. Paunay ka detan. Imbag pa jay maag ko na. So, jay maag kat awan na mo kanamnaman na eh. Kasi kunana jay Biblia kat ti maag kat
No si kakat maagkat buto unam di tingad mo. Hingga itapwak ti bagbagim di baybay ko na. Ngam deti kat DJ tao kakabsat nga hanakayat iti mababalaw. Tati amuna nalaing iso na ti bukod na kakabsat. Isong amuyo nang runa o ulitak man nanda kayo nga agtutubo. Ure yang professionals kayo, ure anat adalyo kakabsat. Paidalang kayo ti pastoryo. Paiturong kayo ti pastoryo. Dito yung kakabsat. Ure ado digiti, we have our staff. Kut nalaling digiti staff tayo. Angam no kasapulan nga idalan ida. Kakabsat. So paiturong kayo, pa-advise kayo. Hello? Oh, pastor, anat makunam. Kat adagar aram kanyak. Pa-advise ka. Oh, pastor, adangar ti kursonadak. Oh, sino? Ni kastoy, pastor. Ape, awalat nakita mo, brother, dito church tayo. Awambot na pintas, pastor. Paunay mo ti panangiruruman mo, brother, digiti members tayo ti kapilya. Oh, uno, awambot guapo, pastor. So, anat aramiden di pastor, kasaritan na ka. Bagbagaan na ka. Kat no dinggam, kat ti apon tumat, iti makakita ka, DJ nga pa nagtulnog mo, DJ, advice ni pastor. Amen? Okay. O maudi, number 4. It's instructions. Instruction. Oh. Anat ka na sa unde, ito instruction. Dalan ti kinalinteg. Amen? Oh. We need to learn how to follow instruction. Kunada, simple follow. You cannot instruction. How can you graduation? Even if your father is vice government. Oh. Medyo hanap pumasa nga grammar, DJ kakabsat. Ang medyo talaga hanap pumasa. Ngam talaga kakabsat, joke day jay, but in reality, adda pakagat na nga truth. No daddo manarigat tayo nga sumurot ti instruction. Amom ti may isang rason nga narigat nga sumurot ti instruction, adda bukod tayo panunot. Amom no agubobra ka, yan ta construction of observe, no agpapaobra Pastor John. Masapo lang amom ti sumurot ti instruction kasi no, da bukod mo panunot kakabsat, makangag ka. Makangag ka, di ngamin rohel. Masapo lang amom nga anagan, di jay instruction. Oh, surutam, di jay may baga nga instruction. Ti Biblia, dalan ti kinalinteg. Maturing believers meditate and follow biblical instruction. Maturing believers are receptive to grow in the Word of God. And William Feder said, nalagan dito, yata Feder anak ko na, there are two kinds of failures. Those who thought and never did, and those who did and never thought. Napanunot nang di namot inaramid. So na-meditate mo, dapat i-follow the instruction. Digitay mo't daduma, nag-aar-aramid, di namot pinampanunod. Di kad failure kakabsat. So gyaman tayo ti Apo. Deti Biblia, sursuro iti Apo. Ti Biblia, panangtinggar, kat anagan tayo, digito, nga pakababalawan, pakatinggaran tayo, maleksyonan tayo, kat ilintag tayo, tibiyag tayo, koreksyon, panakailintag, instruction, dalan ti kinalinteg. So, no daytoy kakabsat, listen, kat ipapusum itang arabii, dahiti kat nagbayat, no na-inspiraran jiriknam, kat na-encourage ka, kat kuna manipo dita, daytoy nga message ni pastor, ket pagbiagak, dagiti mabasak ti Biblia, dagiti mangegak iti mensahe, anagek imutektekak, pagsarmingak, reflect on, ket irugik nga, i-observe iti biag ko, amom, ureha nga sikat kalaingan kakabsat, iti panagadal iti sekular, no ammom nga iaplikar digiti sa uti Apo, maaramat na ka iti Apo. Kasi ada humility me. Ammom ti sumurot ka digiti sa uti Apo, maaramat na ka iti Apo, mausar ti Apo tabiyag mo. Amen, kakabsat? Kaya't yumutlang nga mausar na ka iti Apo, maaramat na ka iti Apo, amen? It all begins with the Word of God. It all begins
with the Bible. Your attitude, your heart to learn and to practice, to obey and observe the Word of God. So, naawang pa'y Bibliam, gumatang ka ti Bibliamon. No, da Bibliamon, rugyamon ti agadal. Gumatang ka ti notebook, pag-isuratam, dagiti maadal mo, yan ti mensahe. Kat rugyanam, nga imutektekan, digito yung nga adal. So, agawid ka, amirism, tuno agidda ka damdam ako ng apo, nakabaybayag ako na makigimgimong, adugayam, dagiti dapat nga, amirisa ko, review la di notebook po. Kadagkararag kan kat kunam apo, nagadugayam, iti opportunity nga grow because of your teachings. Amen? Kararag tayo kakabsat. Apo Diyos, agyamang kamgan ka, darag uti puso mi, nga dimngeg ti som itang arabi, napnuan apo iti panangpalagip. Pamalagip kada kami amin apo Diyos kanak mo, nga saan laeng nga di kinabayag min, iti unag iti panakigimgimong iti kapilya, no diket mano kadigiti nga saom, iti napagbiyagan min apo. Nayaplikar mi, digiti nga pamababalaw, panakatinggar, na leksyonan kami kumaapo Diyos. No, daman, digito'y dapat pakaleksyonan mi, agpanunot kami apo, kat kitaan mi, asikasun mi, ti panangilintag mi, ti biyag mi, tapnon ti kasta apo, mausar na kami, maaramat na kami ti kaubasam, nga makapagserbikin ka apo Diyos. Lord, thank you. Adunganos mo kada kami, ayat mo, manang i-provide mo kadagiti kasapsapulan, physically, kaditultuloy mong i-provide, iti kasapulan mi, physically, mentally, emotionally, and most of all, spiritually. Thank you for the brethren who came to the sanctuary tonight, nakaumayda, digiti nakabaksin. Thank you also, Lord, for the songs and special numbers tonight. Kwamti Gloria Kandayaw. In Jesus' name we pray. All of God's people say, kaya kung naman nagdumog tayo mala pagbit kakapsat, no tiyapo nakisaugan ka, kat itiday ito yung arabi kunam, pastor, ikararagnak, dakila pamalagip kanyak deto. Nang runa ka daking agbasbasa, nagagutak ngagbasa ngam ti sao medyo simmad, sa utiapo simmadutak pastor, napalagipan nak. Pray for me, nagagagutak, ikasok, ket imutagtakak, anagek, amirisek, dagiti sasaw iti apo. Pray for me, pastor. Raise your hand. Lakayan to Zoom. Amen. Amen. Thank you ta ima yung kakabsat. The Lord spoke to you tonight. Amen. Oh, I want you to pray for about 10 seconds. Just your personal prayer. Commitment mo ti apo. Anya ti commitment mo ti apo kadeto nga nanggagam nga message. Hante makaumay dito altar. No need galsat dati ka digiti balbalay. But 10 seconds. Ibkas mo ti apo ti kararag mo out of this message tonight. Apo ko na, giyaman ti pamalagip mo. Katang ko kayat nga aglabas ti tiyempo, malpas ti tawen, nga tibiyag ko agtalinagad apo nga unano, uno ansisit, katsan nga aggrow, hang agdevelop apo. Tulungan na nga may aplikar ko, dagiti sasaom ti biyag ko apo. Kat usaran na nga kaspagayatam, aramatem tinanong mo nga biyag ko apo para iti pakaidaydayawan. Tulungan nak nga agbalin nga natulnog kadagiti panangidalan, panangidaulo ni pastor kada kami. Na isuna iti mangkit-kita kada kami. O apo, si didingag ka kadagiti nga kararag. Saan nga siyak tinang ibagaanda, saan nga tibagbagidat ng ibagaanda. Si kaapo tinang ibagaanda. Dito nga commitment da apo Diyos. Ala, bendisyonam. I pray that in the next days and weeks ahead, makita mi apo, ti panagduras ti pamati mi. Ket no agduras kam ti pamati, ti langan-langan maging ka, sumursurot tumot apo, nga dumuras dagiti amin na aspeto ti biyag mi. In Jesus' name. Amen!